Kakasi Student Union Central Executive Council hakakat kendai tarik unailar arjar penriu. Kala penpau ya kejing sukhia halor kejing bom yaj bejai renti karali kepala yaj daka tuk bat arsyaka kepala mi penban daka huri hurah ni kasngi kakat kendai tarik unailar arjar penriu. Kaseng kala kena bahakane kakam ki don ki riu shim kabu ki bakwa ban pentronya ki majing dawa kaseng kabakala bu hakamat Usamla Raymond Karjana habakren cekilat patai kubor ulong bahaga ceka bakasengkan pelong daka publik rali najayau syapibi haka arpui terik unailar kasengkan pelong no daga jingsong kelain mongor kabacai kenang bangin yo ya kejingjo bahaga jingdawa kejingsong kelain mongoru kala day tangki katu kene gidikot jongasi isi kibala ban syong lembat ki katu kene gidikot Kajing syong kalain mongoru kala day tangki katu kene gidikot jongkasi isi kibala ban syong lembat ki katu kene gidikon. Haba pai sya kajing sya pen klumar kabaha kajan me jongka kat kendai terik unailar arjara penriu kat bagi dikot jongkaseng kidang yai daka tuk bat arsyaka. Kaseng kala ong bakane kala jiateng haus nem arjar kat lai baka jing yakhi kaseng kidon kibriu kibala besut yalade ban penjak buram ya kaseng. Haka bakite kibriu hadin balayok kem daki pulit kidai kibom day na kajai penriu kajongi. Kini kijingjia kide kibala dep jiateng haus nem arajar kat lai ban pen pulam ya kimat jing dawa jong kaseng. Shushu na kajing temu jong kaseng ban pelong da kajing yat kijat ke ban najayau habibi haka arpui terik unailar arjar penriu. Menta kaseng kala raino ban pelong da kajing syong kelain mongor habibi. Snopat ba penpau daga bajuna na kalian majongi namar ladono hikatu ni pat kidu sim kabu kibadon ni jingku pen pulom ya kan jadi isu ko ba na kalian selection te tay genta na kalian jongka seng mene hajisha na pemana ba kandam ga public rally la sisi aku trek kalau sedang najia halu akhlailat relasi ba kajington untuk public rally kalau memban ailat memban ni katu ni jadi kabu ban pulom ya kan ni kajingtawa jadi isu ba seng rashim di nak kalian seng ni lapakat ba kanang nama kebakusan ni kalau ba minyo kajing job akan isu ya kun de kanang ba kinum olat manu ban divert lani ban pulom ya kan isu kujungi nak kalian seng ngin pisangi aswa sipor ya ke publik rally ke banlong aku itu but akan caka jong publik rally nama ring sutu ba kajingki kena habanyat di akan caka jong publik rally ngin sa perlong no na akan jas demonstration hakaba tang di dekat jong ka Central Executive Council di Bandan Mentah bat katu kanut ki dekat di sisian nak lihat seng di penpau yang kata jisukhia susi habai di untuk jijau ne bat ni sutu syai menta ba hoi boros katu ni perkat ni keren ngomba kesedon baik menu kiba sim kabu ya kan ke isu bersim seng bat bentuk ben pulam namar ngelai ki jingki per por mesyuaru ngatai pilang bani kenma haka jingki ladang ambakla de jingki arja khalai jong ILP haka ba nakaliang jong ka tenat pulit kali okem ya kita kibril ba ra ki petrol ndai ndala toket pat kidai pat nakiwe pergi jadi rio dengan suatu ba kinsadon ni gitu ki bensim kabu ndai kampai perkat pat kan jam tu mene te kenang ba ka isu kan lo be nanti ka siki lo be nanti bat kanum long kanu ka ransan na bangi ai la igi sim kabu ban pulam takada na kalian doseng ipersangi so sport ya ka public rally pada khasa ka public rally kan dan administration kaban sementara tang di dekat jongka Central Executive Council persian ba pelong bila nakaju ke jagai po handailat ba kalau pedang masuk di borok te lewat kataru
NCP yang kini kesini kan kalau kemana pun kepala kalau dia jam kedisha kalau mbak nilai mbak dilap pakai kebor social media hakaba away cabinet minister mbak banyakkan berkat iklan ya ki isu Henry ngelakukan dak basyan dan kong yung ba lajin akan cakap bagi kedua ini lajin ba kelaikan ithir yaki isu ba lapak nak seng hak dua kabinet kamne ngatai kan kam biang arsya namangi imdi ka imdi ki kenuhur ki bakwa ya kata ka jitu dan banlong kepang ban kendu baik ini ada pi jindal pila penrekam dan pila playter penrekam mi kimat kibala dawan arseng ngatai ban kam hiru ban kendu maka jing angnut kadai ba ban urlong ye jing dawa kajing angnut tri kam dei bong bang nyok kendu yanur i minister ne ki jau chief minister burom ne ndek kajing angnut kadai ba ken pet urlong ya kajing dawa telada kila pet urlong ye jing dawa tengah thai ban kam hiru ban kendu Sebenarnya pada ujian pertumbuhan air di beri baksan besar simen rumah tambah pada kejutan yang senang kalau bakar ujin kecil bakar tu simen dah kemuan enggak yang juga memiliki apa begini apa depan atas pun ada bagian dia ini misalkan pisau kuno pak kalau beri semua juga bakar kalau besar simen ni lah orang nak kong kasi ba kani kada siapa ba unu brio kanu keruan kadon ya kad jing luat ban bersko ke bagi don Andre aku cukup por keren ba kata mengikat public hearing kadang sekan ong ba dalong kumno ai ba baro ki bersko ya ke bersko ki don la kajong bersko ti don ki wei pat ki badon la kajong jing bersko kajing so khia so peta jong ki dengan trai ba hawa khadu mo mene kan ni sensar pa ba ya sabat ba uno bla pau kan uno ka so ne ka so Asam mon mo piong ba kidon te gibriu sim kabu atau kesenjam ba seng kan sim pada halor te gibriu di sim kabu i kumang yung mene ba haji sha akajingnya irali ihab poi berkat tadau hasom perungai ka jinglangu ngelapan bana banda supo irali Henry enda nila shong adap nang shong disha na sangi i kubor bami ini sutu ba kani ka banta long tiladon di barung po ban sim kabu ni ka jingi ka jungi mo ban kalian ka seng hiru ngin sabjang ni banta ngin wat ya ki ban dukti ban persyam ban bulong ya di ka jingi ka jungi ya kata ka banta ngala bi krandon ni kong mo na pasul bagi lap patai gubor ba kini kisan tli kimat kidai bersusot lagi arpo tli kimat kibengi ai hakam merendam ke paningkong ngi asisiam but beli bingi sot kena ngi santli na mangi sutu ba kini kidai ba khamsuk tam penrekam lada kadon ka seriousness ba kajing simkhia nakaliang gomen de bantong ba ken ai ni ke point nomor e hendai ke point nomor b kin persangi aspa kata takin ngilak kan nyepeng long ki keluar beri trelang habis dia nomor lada ni kami omba kitmu ban pulom ya ya kejingki kejongi temangi ni bani kong bani trelang ladan kalau nu rajin lengkam bani trelang ke baar pat kalau ngapa piong nomor 4 nu labon de bangin ong bang keno ba yo Mr. A na Mr. B de kenhun A na kenhun B de inum la mo ta kambai ru bangin ya bankan yu tala dan padon ki sebu ki saki satari ba biang ila ong du benar ki mangi kwa ka ta kata sui dalam peaceful tapang yung peaceful ni ya kung galunti ipelong public meeting mapero di depan ng commission na administration kabaik rally benar di depan ng commission di kani mementaru dah permission ni ya mau lagi air bagi air pun masih pet pasti kalau no ande kembali ong iba kini jelang baru long peaceful di taman ni kami ilong tu bagi susah ba kadon kajing sim kabu insya infiltrate hanur di Henry ya ba ready ba aku punya tu ba ba gede halor tai bentamo kadon kajing sat nakaliang juki pat ba halor kajing ja ko bumna kum nakaliang ko sengru bendram jur halor kita kajing ja
ngila ya kerencai pi ba ngila don ke jing batha ba kalum don kunu ka law no problem habadi ba kanika public kanika baik rally ba mentakasni but pila bunyi iru ba ngila don kita ki public meeting hi district headquarters boro kiya bicai kamdon kunu nu jikulma kamdon kunu ka law no problem hadu mentang ki bang ngila ile na kan kaseng kalong bit ba jai jai kwa banyak dalam tinggi bajin jai ikipat ba kiba kerjaan ini kwa ban penstu iki sumba to kun kinong ilam ni hapan chem ni kata ka jadi kli pilapan to ini ni hapan pedang kita ki iki boro Henry haka juga poru kan mau iki mat jing dawa ki jung kimat ki jing dawa ki jung ki uslong ki mat jing dawa kam de ka jing yonong no ki isu ni ka jing yonong jo jepun riwi te believing hapan call off yakan ka public meeting yakan ka public rally nomor ba ni sutu bakin sadon bi kum kita ki beri ki bandai vote ya kata isu ni kum ka sengin ko bandai vote ki isu ni ko bi bandai ka ni ki isu ke bangi demand ni kade ban urlong nomor bang itu bakin don pa kum nomor bang ila mustu kala bandi ka but po jumu jumu halor tay bunta nomor kani ka mat bangi dawami kade ka ba asateng ba kade kalau ka ba kongsan halu kata ka songsu Shongtan jongga jongki try jela ju ko poru habade bat ki kena samla ki buat ka macam te ikipat ba ki parado personal nako longtang hawi ba wat tho wat ben ya kata ka jingja ka bunta asni sutu ya kata ka ka mat ben ya kran ke ka baca munta asni na kalyang kujungi imshimla berkat bahkan boy kunta nomor ba tu ipi nomor ba kun na kalyang kajungi ru ni la pun ben minta sini ba kun tentang kata tadi ki seperti ki banwan ni ki gitu khat ba khair mene ha porwan ki bon hadu ki lais pa tam ki seperti ngat dengan la ban seperti ki baik bagi kali ki bodon nang mene ki bun ki pat ba ru ki bawan ki ru kum na kalyang juga seng tin na ban ong pi nai wan Henry ka sulong no ba ka jingja tu si meneng kam anticipate nomor borok kata kalau be peaceful kalau be ta ka bajai chai te ikipat ba sesin ngatip kandon ka jingdom ka jingsat api ni kit di kita ki borok pila ben tho ini Henry tangkawe ni ko kerpat ba kenmau kita ki mat jingdawa bat kersan kita ki mat jingdawa boleh si pila bandom ini ku kinong ilam bang ni kam simnala ban penlong ya kata kajing hilang ha lenti ka bajai jai Henry hapor bagi stang ru ya kan ka baik rally nakan ni ka office pilai hi bagi stang shwa da ka ba batai shai ki ya ki do hi nong ishim menta ki buan ha tu ba akan ni bagi nya da ka bajai jai ni la batai ki ka ru kan kunu ni la batai ki thik pathik kunu bikinnya bikin di ban har na kali di ban yai bet ya di bikin di ban pen bikin sangi akan kunu baca ka istang ru ya kan ka baik rani di ba jing duai ba haman di jing lang jing istang ka jing duai de mar bingi kwa ba kini ki jing ya inti ki jing dawa juga seng kan urlong da ka bor u banalor Henry ka bos musi pat ka ba jing jam tasni ka di bangi kum ki nongilam ni kam expect Henry kata ka de ka ba kum nong lam ni haban shil namar ba daki dangi tri baru niyo jingro dangi les niru dangi le baklaru nilong kum ding shando ding hapshim ya kata ka benta Henry namban ni sistem ki ba kinmau kita kemat ki bingi akran ban support di kita kimat